banomona ngoba uguluvu uyanona. Yebo Cleveland sazogcwala ngale style zamampela esingakopwanga. Yithi sikhuphula amanamba yabafana thatha. Sanibonani bafethu, and this is your boy Ukatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kaofela ya Motsiba aka Mr. Cool himself. Welcome to Ikasile Vukile bafethu at Katlego Mula Network. We are currently at Food Bar bafethu. Yabona, if you out asekasi or uyitsozela sekasi or isiphande sasekasi or umuntu osebenzayo wala elokishini enda ugawule Food Bar, hayi umuntu wakaka endaweni eziright shame OC abakakhiphi kahle, but then currently Pete, the one and only, the queen herself, uzoshange home introduction. Sanibonani, and this is Asomhle uKwinzuri intombi yonomXhosa umabhanga umdumane khawuta ulanga, and we are here at Food Bar at Ikasile Vukile, you know most. Yeah, sure. Before we introduce the person that we have, there's something that's currently trending between Ushebe Sheta, with that guy Utsaka RSA, whereby Utsaka RSA went to Ushebe Sheta's house like at Tubula ngaphandle. So Ushebe Sheta namtshela ukuthi that time atubula ngaphandle bekaphumile yena yenza indaba zakhe zama music video. So ukhathela ukuboshwa, akafuna ukuboshwa yena manje lo yampushelela uyamforce ukuthi Ushebe ayenze into ezirong. So Ushebe uzwe assume ukuthi mpethu yini ngathi usebenza namaphoyisa, yini ndifuna ukungibuyisela emuva, mina ngifuna ukubuyela ejele. So what I want to do is asenze boxing match ibe fair ukuthi noma ngakubulala ngingakwazi ukuboshwa. So wena itake yakho ngaleyo situation le involve ibhamu nokugwazana, yini kwenzakalani? Hey, ayona izindaba zami, maybe izindaba zomusic uyacula utsakane. Utsaki. Maybe izinto ezidibane nomusic, because I think ngike ngakuzikhuluma ukuthi ufake nabo amaphorisa ukuthi akamsabi nabo amaphorisa. So I think izindaba zomusic allegedly. So I'm not sure ukuthi nayo inoba yintoni ingxaki, but ke mina what I can say is that Ushebe Sheta makamyekele, makaphume kuyo, because clearly ufuna attention yakhe. You understand? And umphutshelela kwinto angafuni ukuya kuyo, so umbuyisela umva while eya phambili. So makaphume kuyo. That's why I can say also like Shebe Sheta you my homeboy bitso, so akore boy mfethu boela morago ka dai boy ke mshimane la man ubona ka diketso go ke mshimane la man angeke uye live ngesibhamu mfethu dubule phezulu if umechola. So besides nakhona nalo in matching box yini matchbox yona leyo lonto leyo, like akho mthetho ongavumela ukuthi abantu balwe babulalane, hayi into zasema movie, but I understand nayo Shebe Sheta ukhulunyiswa yini, ukhulunyiswa inhliziyo, and then akafuna ubuyela umva lona, and uyazi ukuthi uzomlimaza, and Shebe Sheta uzobanjwa, and Shebe Sheta uzoyishaya. So I think Shebe Sheta nje abantu they are trying by all means ukuthi bambuyisele umva kule life la angayifoneli while yena efuna ukuphuma kuyo. But why will add esikhathini sakhona, we have our very own special guest today. So today we're going to be talking strata, we're going to be talking everything mfethu strata, sizokhuluma life yangaphandle ni life yangaphakathi, nokuthi amajita angena kanjani ngaphakathi, ne-influence yasestradeni. Yabona kusekuseni manje amajita alambile, abanye abana plan. So let's welcome our guest bafethu. One more time. Ezinye zaseSoweto, ezinye zaseGhetto, ezinye. Before siyakude mkhozi wami, bengicela ushaye abantu warm welcome yabo, bazi ukuthi ubani and usuka va. Yebo, mina nguLinda yabo, makayela kaLinda lisebenza estradeni, abaningi bangazi ngoSushi, into diplomatic esiphuthweni ngasema Alamina nini, ngale ngasema free esiphuthweni la ugeso ngahambi. Ezinye. So before siqhubeka ngeshow yabo, ungitshela ukuthi awuthe khule kanjani uzube ngaka yabona. Yini into ovuke wayibona namhlanje ongacocela abantu? Yini into esengqondweni yakho manje ongacocela abantu? Waking up today, man. Most of all,
influencer i-location Yeah. ngokutshela manga yabo Yeah. waking up masivuka phela abantu abasekho bayibhanini Yeah. yabona kumele senze iplani yabona Yeah. blatant honestly kumele sibone ukuthi sorobha abantu Yeah. yabo injalo sile nale phela thina sisipana ngithi Yeah. hayi ukuthi isipana sisifuni maka sisipana yabo Yeah. so yenza le khona la elokishini ukuthi kumele sithola amaplani ukuthi umntara yanamula dubana ulahlile idili yakuphi kumele ngingene emaphakathini ngikhona ukudla ngikhona ukuba grand Yeah. yabona ngoba at the end of the day la elokishini survival of the fittest Sharp. yabona Yeah. and growing up man normal yabona most of all ngikhulele elokishini lokuthini la ngikhulela khona kune-pressure automatically yabona ngihlala ngitshela abantu ukuthi i-deep kloof phakathi eSoweto mara i-deep kloof iyi-one Is mad. ya masho ukuthi ukhule epressure yabona Yeah. abantu abaningi bathi sama-cheese boy yabo ngeke ngibasole Yeah. ngeke ngibasole yabo impilo grand siyakhula siyesigela alright ya sharp maka ama-influence maningi yabo ngicala ubona funa ukudla ingane amapati amatripi ama-drugs angi-understanda boshwa ukuganga umphakathi Hey. sho ukuthi that whole scenario nje mayicala ijela nje ikhipha ibhomu ngeke ikhiphe i-productive member of society ngenye indlela Fact. yabo ukuthi ukukhula kanjalo uma uhlangabezana nalama-challenges angi-understanda ukuba fatherless naye uyaplay i-role kulezo zinto ezinjalo yabo Yeah. but uyazi ukukhula ngeke ukuvimbe kumele ukhula una-choice angi-understand so ukukhula sakhula esigela saya yabo phela ukubona abantu esitradini baqala bakubona ukuthi ayile ngathi ayigelezanga yabo esigela sile net ukuthi intanga into abantu abangafuni ukuthi isigela thina sesifustana mina isigela personal angisincane Sharp. yabo Sharp. yeah do ngaye esigela ngene ngishaya ama-ace ngithola ama-degree but isigela ngifila ngathi sinabantu baso Okay. yabona? Yeah. Mina ngimele ngisibhane ngabantu cabanga mina sengihlele office from 9 to 5 ngiyokhenyeka ra yabo cabanga sengingena intwana encane ngitshela ukuthi intanga kulate wena Eish. yabo and the clear fact ukuthi last week le ngiphuma kube ngisipana Wespan. yeah ngisiyekile isipana Thursday Why man? yakhenya ra ntanga yakhenya la ngenza into eyi-one phela wena la ungafika ndoda singasithola siseGermiston nini neGermiston sesingenile ubani uyisiphe sisayidobha ikhadi back and front siyaswipe siyathepha utshwala sesiqhubekile sesidobhe yonke into ubani bani sekatshontshile lapha sesingenele sisamedlile ubani uyafuna ubani utshayisile accident sekareni siyasearch yabona ukuthi sengijwayele leyo adrenaline Yeah, understand yeah and ngeke ngithi mnandi understand it's a way of survival Yeah. yabo so ngihlala ngitshela abantu ukuthi abantu estrade nayo ukuthi sonke siyajona yabona Yeah. that's the whole yonke into ngihlala ngitshela kunenye ithemba etheshisayo noyedumile ukuthi umuntu igutsumela Yeah, igutsumele. Yini igutsumela ntanga umuntu ohehezayo noma ulile ubhayisayela ekhonini igutsumela understand igutsumela injengena payslip mara izinto zihlala sesishaya Eish. ngithola Yeah. so I always say ukuthi intanga the location of where we grew up on intanga idlala influence ebhaya Sharp. yabo ukhipha i-location wathi se-football yabo phambi kwe-football kunesinye isitrata sakasathani kanye Imingi. ya kwenzakala izinto ezibhaya ukuthi ziyas-influence ntanga yabona cabanga uyintwana okhulela ngaphambi kwami yabo ngitshela iy'ntwana last ngithi ntanga wena uma ngibona ntanga ngigcokile ngismart kanje ntanga senze inkinga ntanga yabo uyamkhona be blatantly honest ntanga Yeah, that's what we want then. yeah senze inkinga ntanga yabona senze inkinga abantu bayatshontsha abantu emini bayajampa unokuthi kini bayathakatha kanti yithi sesingene ngevosho injalo ntanga yabona so impilo yaselokishini noma ungayibalekela kanjani mawusahlala elokishini ubhekane nayo Yeah. No matter what. most especially mawuyi-out yabona seza kuleya amantombazana namantombazana nawana ane-survival yabo Siyayazi. noma bangafuni ukuyiringa straight Thina soyibeka. ya thina sobatshela straight ukuthi abo sisteri bayasigaya ngeyi-mat shop nabo bayahereza amagutsumela bayadrila
ngeke siloku sidakadaka Yeah. understand ntanga ngoba la elokishini mawungahirizi mawungenzi plan uzophenduka ibhara vele yabona Ne. phela ngithi sikhulela kuma situation angafani angafani nama-background because into engifuna ukuyazi ukuthi like unobuya e-backgroundini enjani ugele kwezipigela like i-parenting bekunjani ekhaya you were raised by both parents yabo like your background ngifuna ukwazi ukuthi yini into ekwenzeka ukuthi uzophumela estradeni uthi yaze fuck it ngiyosiphandela yazi khula kwami ngithi ngikhule blind yabo Yeah. grand mina yabona Yeah. lezi zibhayi zobona izosho man le cheese boy yabona Yeah. ngikhule ngeke ngikhule ngithi bayangibhayizisa ukhule izikhothane uyabona bengisithandela iculture ngisithandela izinto ezigrand yabona Yeah. so lokishini phela kunelokishini wonke umuntu nomuntu unodumo lwakhe khona udume ngokulungisa imoto khona ukuduma ngetrans khona lo bekadume ngamabhayisikili yabona Yeah. isidume ngeculture ikhothane kanjalo ukukhula understand phela nangikhuliswa umagogo noma i-old lady belikhona khuliswa umagogo kumntana kamagogo yabo magogo maka emndendeni indoda abantu abomagogo bayahola kanti bengilove esikela bengingayi ngiba nomagogo indoda abomagogo basaholela kayezulu manje ngihlala naye empatha masiphuma egrantini singena espeeds masiphuma espeeds singena egas active ngithengele ijuice understand naye bese sengimbeke kuleyo level ukuthi namani yazini mani intombi endala masiphumela estradeni kunenye impilo esingayiphila endlini ukuthi kumele sikhave inkosi intwana yabo kumele mawuphuma ndoda nawe babone ukuthi ayazi mara intwana encane manje siyingenile and growing up parent wise angaze ngafila manivoid ukuthi anginabazali mina ichamala mali ngikhulisana yabona makungabe nalo libhekile nawe ntango uyazi ukuthi indoda akaze wathumela next akaze wabhaya fokole understand that's why I don't feel the need yokuthi bathi hey izinto zakho ntanga zimile ngoba itime lakho awuyi kulo alikushayela isipana lezinto lezo ndoda ingqondo yabona ngoba ngikhule ngibeka nje ngakhona ukukhula ngakhona ukuba grand ngakhuliswa umagogo geleza ngintwana encane ngageleza yikaneni yabo phezon 4 yabo ngakhula yabona ngintwana egrand ukuphasa bengiphasa nalaba bengigeleza nabo bayazi ukuphasa bengiphasa yabo nethi ukuthi uyazi sithanda izinto zangaphandle ngaza ngaphakathi eclassini ngeke sijele yabo makabe ngihlala ngenza make sure ukuthi amani yazini balancing academically strata wise ngihlala ngibalansa until ngiphuma ikaneni grade 9 ngaye Fidelicious la ngahlangana nawe khona ngibona phela ngokutholela yabona thola usapushi culture alright sharp phela high school inamanye ama dynamics angafana ne primary vale wonke umuntu e school ufuna ukuduma noma ungathi awufuni i crowd ibhaya ayisigela sonke kanje high school yabona mele uhlala ufresh mele uhlale usentweni standard mele uhlale ungenelela yabona nama Friday yasuka baba yasuka enhle kubusy yabona phela first day yami mina esigela abazi abantsinyaka first day yami esigela ukuthi ngifite in ngiyibhayibhodlela esigela first day ngoJanuary singibhayibhodlela ngisho ukuthi enhle la mele ngingene ngidizi ngikona ukubona ngiyabona ukuthi sharp umtariyana ngiyabona umtariyana ngikhuya kontariyana ukusha le ukuthi nami ngimele enhle ngisitholele lwami idumo ngithola high school wise kungena high school phela into abangeke ezikolweni bazali siyabhema igela yabhenywa ntanga igela yabhenywa shaku kena kamorayiti le igata phela igata ngithi phela iclass lokucala first class igata kanjalo igata sengibona ngathi lezi bengiskimi lesibhemi igata ziyamisa lezi mina ngiskimele ziya enhleke lezi ayizwe ngathi zine vibrate lezi ngathi zine vibe man enhleke man lezi man sislo singiskima lezi yabona sisathatha sifake emakhaleni endeke mangicala ngifake emakhaleni sengiba fast nina abantu basemphakathini nibona ngathi ngisilungu ngibona ngathi ngi2 weeks behind mina ngifast sengifast nokuhlala eclassini ngibona ngathi man sikuyamisa should like mobhemi chat akuhlaleki ngase classini ihlola usalela neclassini ngoba ndoda ngifast
teacher makafundisa ngifila ngathi teacher hlala phansi ngifundise ngibhizi bufast phela ntanga enhleki into yami ngiyiphethe ngifila ngathi mangiyiphethe eclassini ngingabhemi izolahleka kumele ngiphume ngiyoyibhema ukuthi amanye ama dynamics intanga ngiunderstand phela ngithi mawucala wazi icat ihambisana nensana phela icat bekuyidrag yamabhojo idrag yamabhojo idrag lezi esigeza angeke ujampe yabona ukuthi umuntu ubhema icat besihlala sigeza amafonu sihlala si-job si-standard yabona bekuyidrag ukuthi masibheka ama-movie bhema ama-soccer player lento lo yasichaza phela sihlalele okushini sinama positive role model sharp ukuthi makanjalo ama-drugs isigela yinsiza impahla yonke impilo nomuntu eyi-1 ngeke ngicomprehend obvious ukutshela ukuthi first year ntanga bengiphasa ama-subject ayi-2 home language ne-NO kuphela ukuya le ngiyakutshela ntanga ukuya hayi ntanga ngithi ukuya le bengingazingeni sho ukuthi ngasitshela ngoMarch first term ukuthi hayi azini uqala kahle next year nyaka wami ukuthi kumele ngibangele ntanga kumele enhle ngingenelele enhle kube busy kuba wede kumele bangifile mina ngithola bochika bayi3 mina ngihlale ngi-on manje sicathule isigela sami senhle ke isigela mele manje nonyenge khavela ntanga hembele isigela lamisa kumele ngitshela umagogo ngalokuthi emagogo ndoda bathi la isigela ndoda singadukile amahembe ngoba phela fast kufunakala ihembe le-straws kumele ungithathe lehembe le-straws ntanga ukuthi ngifuna ukumatch standard phela kule sigela ngifike kunama-super wara obvious kunezinja zara azimosha sengimatch standard ngapha ngifuna ucheko oshisayo raso isigela mara zange ngimthole vele kunjalo ngasithathela le match shop anyana lezi zikhona ngasiphushela bochiri from ekhetini ikhethi elevation lezi sibhemi ikhethi nyasigapha nazo ziyamisa nazo lezi manje zakhila lezi ntanga bona lezi ngathi fast kakhulu liziyantanga into before jump lobu bu fast obuphi like yini fast ngani entanga ku fast phela esigelo shaweni adrenaline phela into mawuyibhekile ungayenzi mnandi until uyenze yabo phela sigela abantu bayajumpa baya ngaphandle yabona umfithu abantu bayajumpa kanti ngaphandle bayenzani ngoba enhle kesigela singena ngegate bayavala abantu bayajumpa ukuthi khona into ebayilandayo sho ukuthi mawuphuma ngegate akukho manje ukuthi kumele ujumpe uzothola leyo kumele ngisikimele ezijampayo abathi bayamisa nekhetha ufila ngathi ayisashayi phela suyibhema isikhathi eside ufila ngathi ayisashayi yabo phela endlini sebayabona ngathi awusalali phela ngitshela bathi tabhekazi ngiyastadisha maka babona uyastadisha makuluku uyafila awulali uyastadisha mara ngapha ndothi uyafila like izinto zakho enhleka asibalance you understand and phela wena mawubhema ama-drugs usitshela ukuthi abantu abakuboni ukuthi soyatshintsha abantu phela kalapho usaku-cloud9 nama-drugs asasemnandi phela ntanga steering away from ukuthi ama-drugs amnandi ntanga amnandi asiyo mara abantu basekhaya asithi ukuthi bhema nama-drugs sho ukuthi ngizoza ukuthi ama-drugs amnandi ayikho ifeeling ama-drugs and ama-drugs ngeke ucoce ifeeling yawo ungakawazi wawabhema hayi inyawupe yakubhayizisa hamba uthi lo muntu akutshele ngefeeling yenyawupe ucocela ngathi ke wakudla no-Beyonce ama-drugs amnandi into akubhayizisa ngayo lezi zinto azenzayo kuyo seyakubhayizisa yabo ngebe bathi ama-drugs ababhayizisani ngebe wonke la emhlabeni sewabhema true story injalo ile way ndoda ama-drugs angakhona yabona ama-drugs i-confidence booster booster kufake intweni yabona nomntana lo ntanga ongajwayele ukuringa naye ndoda ngingena esigela ngibhemile ntanga bengisho bona namhlanje lo mntana lo yangingena kuye ngibhemele ngimthengele 2 bags special for yena ukuthi ayazi indoda manje ndoda nyongena kuye yabona awusena vala awusena inenhleki sekuye ezinye izinto
uphile emhlabeni wakho. Yeah, Tony Montana, you know, yeah. Uyangi-understanda, izintonyana ezinjalo uzwa bathi indoda ujabukile bekabhema ama-drugs. Yabona ukuthi amakalokhu abantu labo baphila grand. Abantu laba babhema ama-drugs bathi bakutshela ngala sister lakho lasekasi lakho lisha ama-makeup ukuthi angambona kanje uyabhema. Yabona ukuthi amani yazini. Shukuthi ungageleza, ubheme, ujole, uphase, jabulisa abantu endlini lokhu ubhema. Ucabanga kanjalo wena? Ikutshela kanjalo ukuthi yazini intanga. La ungayenza shukuthi ungabe endlini ube esigele, ube ekasi, ube estradeni ngesikhathi esiwana kutshela kanjalo. Akusokuhlanya lokho. Shukuthi ile uyamla function angakho. But i-drug maqala ibhema esikhathi esithi igcine yakukhenya. Yagcina seyangkhenya ikhet ngiyabona manje yazi. Le man. Phela ngifila sengathi manje usineyman sekasithengisela umoya. Sharp. Tikazi nasasinile notraseg intanga notraseg sesingena ngezulu. Liyaze notraseg sethingisa umoya sesilanda ezulu masize ezulu sesilanda ezulu 3. Asalanda ezulu 3 bathe khona la ezulu 4 ndele yasezulu 4 siyadeliver. Phela mawubhema bakudeliver ubona ngathi uyingamba and uthenga into e50 rand. Bona kahle amani yentanga bheka mfethu ngila kimi ngila ngaphandle ngicela ungilethele 2. Mayifika la uthi papa uyaphuma namavest uphuma yabona. Phela ngithi phela mawubhema ama-drugs kumele ubambe lo mntana lo bhema ama-drugs. Ngeke ubambe umntana osuku ubhema ama-drugs uzokukhina leyo mntana. Uzohlala kukhuza njalo. Uslow fona noma ngazi ukuthi abhema uslow lo yamntana for wena manje. Ufuna lo mawuthi ntathe ukuthi ngo2 niyaphuma ndoda phela ama-drugs aceda uvalo. Siyaphuma la sosinemizi mhlophe siyawokha la saba. Yangenelele yabo. So from i-compression le ama-drugs ikhet igcina seyangibhora tuskela izinto zayenzakala yabona. Mina ngiyakuwa esikole angina oledi yabona. Time absent. Time alovile, time drop out. Drop out time ngikhulisa umagogo wenza yonke into. Umagogo ngifanele uzikanje intwana encane akayishiyekisi. Sharp umoja ma-aunties ayithicha yabo. Shukuthi zonke izinto bayavala yabo. Izinto zimnandi sharp. First day esigela mina ngifile ngoMarch kungakaphuma ama-results ka-December. Uzowazi isikhalile. Bese ngigrand. Shukuthi bese ngikhethela lama-subject ngizowasha next year. Ukuthi doesn't know thatha i-stream se-general. Phela ngithi mawungena esikole ubadizi. Bona kade ukuthi wena ufuna ukuba yi-engineer ngathatha ama-physics. Angaze ngathola 15% i-physics. Thola ama-2, ama-3, ama-6, ama-8. Yabo. Ayidala sikhala because wami endawulali studies. Angilanga studies. Studies sengibona kahle ukuthi bheka yazini hle la ngoMay sengibona kahle ngizozama kahle next year. Landimate lead nama-tourism. Cause plus ikhetho ba busy tourism. Ngithi manje phela yangijuju ukuthi abheka yazini. Siyabona abantariyana manje. Basha general bahlala bangaphandle manje. Shukuthi ezami yizo lezi ezami ama-subject wami lawa enhle kayinya sicala labantwana abaku-physics yazi labantwana aba-serious. No, why you going out? I'm telling you. Physics lesikhathaza. Ngiyabona ukuthi amani yazini kayima ngeke ngisurvive. Awuthi ngisacrifice unyaka uyi1 ngibheme lesiye ngizoyeka next year manje ushaya general. Kanti ama ngisitshela ukuthi ngeke ngikhange nginyaka kakhulu. Kakhulu phela unyaka ngiyarepeat grade 10. Ngiyarepeat ngiqala ukufila ngiphela endlini maqala ukufila bayabu. Awari mele ngidabathi ngingawasho ukuthi ngingaya musingangifila futhi bazofuna wani. Abantu laba mana. Ukuthi la ndoda ugrand man yaphuma kala general alright sharp uskela. Ubhema ngisabhema, ubhema ngiyi. Uzabhema lapho. Mikhet, market seyangkhenya yabo. Manje senya elevator manje
singishayele yama-Ferrari no-Crystal. yo Ya into lo ngibheme ingakadumi ngiyabona noyigqwele noyadumi. Ngibheme ngalesa sikhathi kusaseyisibhuju ungakabhemi abantu ababhaya. Sithengiswa la enotrasere kuphela. Sisa elevator no sithi Crystal yabona. Sisuka kwenye igiya singena kwenye lo. Sengibheme iCrystal no. Yabo sengibona ngathi umphakathi wonke uyamisa. Abantu labantu abayamisa la. Zonke ndoda. Ya nonke nami ngibona ngathi unisilonda. Olokuthi ntanga imanya yabona ndoda mina emhlabeni wami ndoda siyahamba 16 days no sleep asilali kubo waya kanje 16 days no sleep nizwile bafethu. Ya kanje akulalwa afere nyabona no noma ngathi bayehlisa ivoltage Maria no ngathi yabahlangile. Ya no sesha imental nyana inobu ya phela iCrystal no mawubona umuntu obhema iCrystal no ngasho ukuthi ubhema inyawo. Uyezokutshela ukuthi ngibhema iCrystal uthi hawu ndoda uyawujampisi na ukuthi ubhema iCrystal waba kanje ndoda. Eyaqala iCrystal besigeza ngithi asifuna ukujampisa so siniya sigezile yabona. Ukuthi masingaqala sabhema ngo-6 masiphuma esigela cross night ngithi yabona iCrystal wendoda ishanga khona iCrystal manintswembu yabona lama brush lawa amahata lawa ya ukuthi mawusendlini indluli even ukhona ukwenza athi khahla moto yasukuma uyabona ama blue light khona ukuze umdumo wefridge yase next door ukuthi ungena endlini usashayile ya Great House yangithola ngabo 3-4 sayishayile le Great House ukuthi mawuvuka ekseni le Great House uyakhumula uthi ayini ngena kuyo futhi dihembe skela sekuyiculture leyo yabona yazi ukuthi ayishapa endlini babavuka bathi wawusakubala khipha incwadi ngibeka la akuyastudisha kuyangwala kalathi like ifiti last year so utlamele kibuleki Kenya moya alright ayi utla sharp mali amakhiri izivulelo yabona ya abe ngikhula grand hayi ukuthi bengibhayiseka yabona ya hayi nalezi bengibloma nazo uziyazi ukuthi kwenzakala izinto kufunakala leyo ukuthi kwenzakala izinto hayi ukuthi izinto zenzakale usushi makangekho izinto azenzakala kulezi bengibloma nazo yabona ya esibhaya sibhemiswe yini ngoba mina bengithatha ama lesson kwakara isigela masiphuma ngizala elokishini ngibhemisa lezi bengibloma nazo yabona ya sho ukuthi no ngisivulele sami isigela yabona ya phela mangicala nginibhemise okokucala ngeke kwambuye isinela kumele kusine mina yabona lento le nginiki ego ukuthi alezi asibhemiswa yimi sho ukuthi yimi engizilidayo lezi amani mazime kancane sho ukuthi sengivula ikhokasi yami yokubhema yabona phela ama drugs anamasimba ngendlela yokuthi mangicala nginibhemisa ukuthi nibheme kumele nifonele mina sekumphathi entanga phela enotrase ngeke singene lapha yana kumele kuye mina inyuke nisebanjwa yini ngeke ngwayeke kanjalo ngoba ngivula isigela yabona gradually grade 10 ya repeater angiphase la grade 11 ngibhema iCrystal iCrystal ine partner yayo iCrystal ihamba nendanda yabo and ngeke uyibheme i1 yabo laba bayibheme i1 yabamangalela abantu ababheme iCrystal ngibhema nendanda amaphali ikhethi ihamba nezolo amaphali kanje yabona grade 11 bhema iCrystal yayi Crystal la manje siyamisi iCrystal skela kunalezi sibhema inyawo yabo asibonela skela leza mani style ngobona umuntu otayika ngombona umuntu onyawo tayika mnandi yasho kumnandi la ngathi lelo lwenzakala yasho ukuthi lo muntu lo phela ndoda ufila ngathi ndoda akekho yini yasibona inhliziyo yawo phela mina ngikhula ngiphapha ndoda yonke into ngifuna ukuyithuka yonke into ufuna ukuyizama inhliziyo yawo shimakalezi abaza bayazi ukuthi sibheke inyawo
ngiyazilanda la esikela intanga yamani lento leni enhle kuba kuyenzani lento le ntanga man ifana negata mara iya shayithu first time yami ukubhema ithai inyawo abangayazi ngegama elinye ithai inyawo ithai otisharo abanye bayibiza isharo ifaka ngamakasi shoot the first time into ngabhema inyabha ngayibhema kwi-second period after break angalala obunye ubuthongo ndoda ngizwa ngathi ngishawula umaleli wami around ezulwini ngalala la ngaphandle ndoda nalezi sibhema insango zasho ubheme yiphi namhlanje ngithi bwana fanele ngibheme enye indonda ngayo bheme enye indonda shukuthi for that first day ngazwa ngathi from no sengifikile emagcineni okubhema yabo ngisela stage yokubhema no ama drugs lo ngulast level sengigraduateile no leza bengibhema nazo ikhet leza bengibhema nazo iCrystal asizamisa ngibhema drugs dangerous drugs famous bhema drugs ndoda elinamandla ingqondo yami ngitshela kanjalo ukuthi amanga yazi ngilantanga kufika egcineni no mara ngithi wena uyibhujo wena uyageza yabo ngeke inyaphi kwenze lento le bayenzayo ndoda ukuze ibalance ngokugeza yazona obvious uyakhera uzokhona ukuyimaintain yabo cala kanjalo sharp grade 11 ngiphase matric bhala ama mid exam bhala ama prelim bhala ama final ngibhema inyaphi bezingena nje ndoda kahle bekubhaleka grand mara no angitsebenzana phela masubhema inyaphi ubutayi bezolo nebenyaphi abusafana sure abantu bayajamba nokudla esinye isithongwane sala lokumile so nangilalanga manethi ukuthi bengiloko ngistudisha kakhulu no yabona injalo shukuthi suba maka soyajampisa ebantwini phela isikhala nitsha amanga wakho seyilawa yabona phela mobhema inyaphi i-value of money kuyayehla kanjani indlela yokuthi awusa umuntu ophanda 5 clip usapana funa boma 120 ngoba inyaphi ayiduri inyaphi 30 rand 25 rand man no uyabona ukuthi yabona ukuthi mawuphethe boma clip grand for back le and manje mina ngithi bengisaseyithwasa mangibheme 2 for a day mangibheme li1 lokuqala ngabo ma 9:30 ndaya esigela ngibataya until boma 3 bheme ngabo ma 6 ngibe taya until kusasekuseni yabona shukuthi gradually daso alright sharp nyawupe matric sharp phela inyawupe iza nokuganga yabo iza nokuganga kwakhona sinyaganga nonyamosha no yabona ngithatha ama small items phela ngithi endlini kunama small items kunale yafoni engasipani endlini iblomile nawe uyabona ukuthi man yazini lefoni le man laba isipani inabo ma 8 months ihleli so yabathi ngobangela ukuthi wena bayisebenzise and bayibeke ngesizathu and intwana encane endlini uwe kuphela akekho omunye lezi ezinye intwana ezincane thatha leyo phone phela uqala ukubhema unabo mama bhaya ugale iziboni lezi ezokufundisa ukubhema ukuthi emadoda amaningi nento lana man lezi zikhambela phambili kubhayisinto so uyabona ukuthi sho ukuthi mangingena imali yokubhema sho ukuthi ngingathatha izinto ngizobhema alright ayisharp sageleza kanjalo sengibhema inyaphi mara ngibhema isibhuju yabo ngijampisa ukuthi enhle ngiyabhema mara umuntu obona uyabona ukuthi la kunento wrong mara ngeke akazi ukuthi yini yabona ngama June holidays la kumele kwathenda amasipho lama-class nana lawa ama-matric ngisebhareni ekugcineni kwenyawo ngisebhareni ngishamapijama lawa weshort
Peminyawo pungena mahata ngabosho. Yes. Yaqala kwami Ukuboshwa. ya ngiyaqala. Police station. Hawu ile procedure le ngicavile. Procedure sheshile le. Hawu sengila ngiboshiwe. Angibona ngathi prank le abazosiyeka labantu bayadlala. Friday sihlale Saturday. Sihlale Sunday. Monday court. Court. Phela ngidazi phela ukuboshwa. Uboshwa ngomqondo sinokucoca ngezinto zokuboshwa hleli. Yentanga amandaku kanje. Oh alright but ndaba dakho so. Amani bathi uyiponela mina kwa. Uthukile uma ufuna ukuyo experience. Ngingene court. Ngeke ngikhohlwe. Court A Orlando. Ngene court A sharp bayangibiza raha. Entanga wena ntanga no bail intanga. No bail. Nyamangala sengibuza leya lo. Khoti bari ngimuntu bathuba. Hayi intwana bakona ya Sun City. Nna bona bansukela ba. Bakona mbethu ya Sun City uzobuya after 7 days. Bain manyakeleza ama holiday. Ya Sun City. Wayibo. Bathi babahlanya ba. Hawu. Ay sharp. Kune disappointment ukuthi nge Sun City maka kune excitement ukuthi ngiyo experiment. Ngibuye ngiqoqela abanye. Wena bongezwa. Shukuthi phela kimi ngiphethe inyuke yabo. Awe. Angingena offsell. Offsell kubhizi intanga. Ubona abantu ababoshwe serious. Bangene live abanye. Yawe yabona yo. Yabona abantu bayathathelwa izinto. Abantu bakhulwa amateli yabona Kimi ngiphethe uma 5 clipper. Right sharp yabo. Kunenye into mawuboshiwe bathi yakhuphula. Yabo. Ngenye language bathi uya news yabo. Inqonda mithini. Tsari kambona buswiri nyuku. Dito yinganyuketse. Yamileketse plan ga ipokotela abantu search aba yinga. Bengicela ukukhuphula plus data. Bengazifokola. Abona le mali yami ngivanayo yi. Zamanyuka abantu baba emehanyana badlala bathuka. Ha. Ngikhuphula 5 clip nyagoba ibancane. Angaka. Ngikhuphula. Ngithukile ukuthi nyara mara ngijabulile ukuthi danye uthola experience. Yavaya. Yabona indoda. Before nyawuza tu. Nyawuza lezi ndoda esidala ziboshiwe ziyasho amana nisithathe nisibuselene ekhaya. Labantu laba ekhaya. Futhi labantu laba beacceptile ukuthi babloma la. Shukuthi daja blomeka man. Legazi not ngiyozibonela. Khwela sharp. Thole enye intwana yani itangazi from ePhothanini ihlala endofaya. Sharp ngiyasho bana le. Nebuze entamanje intanga la khambana pheka intanga wona feature mina yabona. Lento le bekangitshela zona siclicka mase ngihodi nokuthi amani le befuna ukusebenza mina. Ngezinye indlela yabona no yabo. Kimi ngiphethe 4 clipper kuyo ngikhipha iclipper yabo. Ukuthi nami sengingena kuyo ukuthi abheka azini mina ngikhipha iclipper kuwe wona uyozongivulela indlela ngithi wona lokho mina. Ngizongibonisa ukuthi yini kanjani. Awufika endoda Sun City nomoya wayo. Ya kunomoya wara. Awukho yi. Mawungena dawo yezwi. Spaya ndoda. And amamedara. Iyo into ama shoplifting batshontsha ama peanut butter ama assault. Into ibhaya. Yabona sasiyintwana encane bathi indoda wena juvenile. Lezi zihoti zangipakisha ukuthi indoda juvenile ziyabuya ngithi uthini bathi yo juvenile indoda ziyakhala. Ngithi ihoti ziyabuya. Why ngayida phezulu bathi hayi yini ntangenzana. Yo Juvenile sharp. Shukuthi Sunset mongena ngena yi. Mara shukuthi manje juvenile ngena ngumgodi. Shukuthi
ikanjwe enzani uyarounda ya juvenile kune excitement kimi yabona ngiboshiwe maka kune underlying excitement ukuthi hawu ndoda ngiyi akekho umuntu ozongitshela ngifika ngizobatshela ukuthi ndoda mina ngiboshiwe no sengithayimile ukungena kwami sengithayimile already ukuthi into enzakala fast makubona kathi yenzakala lifetime ungena kwami siyangena bona squat siya squat lapho yabona nto siya squat lapho yena sekubhizi lapho yana yabona kwenziwa ama deal kuthengiswa amabhandi kuthengiswa amakepisi kusema kg enhlegini tebhaya siyayehla kumokola izinkwa yabona la kumele into kufunde fast otherwise ususalele emuva siwa njuna mawungene yezwa ukuthi la ndoda ziyabuya into angenzako ya phela la upakishekile la hlelo lakho baselokishini lapho sebenzi yabona bhenga ama-window yezwa esamlethe ngapha uyezwa yabona sengiyakara hayi kanjani ngena siwa nofsel sengena yabo kusejele wonke umuntu uzofuna ukukufikisa obvious sangene mana abonyuwani wazani ngapha yabo ngiyena lapha yabo ijele ijuvenile kusasebhizi hayi no kusasebhizi ukuthi nokubhizi uyafirisiseka yabo emani khona ushaya umthetho kayini umthetho wa 26 lontolo okade ayinalizanga nandaba nazo ngena kayi yabona ukuthi ejele ndoda into ebaluleke ukundlula zonke izinto ebaluleke ukundlula negawula izinto zokulala yizi izinto ezikwenza ihlelo izinto zokulala ukuqala izinto zokulala yizo ezikwenza umathanda yini izinto zokulala ingubo shiti ingubo sponge phela uphuma ngaphandle kulezi zinto awazazi yakutshela ukuthi sponge 200 shiti clipper ingubo iclipper phela bear in mind ngiphethe le beti yasendofa yabo le yasho ukuthi apheka ntangazi nozogidla nami daso uyabona ngiyatshela le yantanga mina ngibhema izola ngitshela ukuthi ngibhema ithayifa ngaphandle ngibhema izolo ntanga ukuthi le yazola yara iskeleme okwayo uyabona la lokishini wasizolo siyakrapa ijoint hayi da umuntu izolo asikhipha amapete sikhasha namapete kwakhona yafasa untanga lapha makufase mina manginiphasa ngiyakubhemisa kanje ngiyibhemisa so angigayi ngesandleni why mthetho wara ngithole kukanjalo ehle ingqondo yami sesho ntwana emakakhe igayile clip ntwana inzubisa jwanga abantu kinyuka hayi singiyabona la ntana yabona ukuthi le ntwana le nayo ufuna ukungena ngami kuleza kunindawo ejele bathi kuseChina la isesibhujweni la yabo ukuthi ufuna ukungena ngami kuleza ukuthi amani le yantanga ngigayiclipa ukuthi ngathi le yayinenyungu leza zangibiza sengiyala phela ngintwana encane ngicela ukungena yabo ngithi indoda ngikutshela manje ngithi mawucala ukuboshwa inkane yakhe angaphandle ngaphakathi ayisipana ukuthi la wena ngaphandle bowusikunka besikusaba lethi nasikwazi yes sharp ukungena yangena lapha zangisikwathisa uphuma vanhu bangiphuma DJ intanga alright sharp iboshelweni position of drugs abayabona uboshelweni into lo ukuthi ukugidla la first thing ekulale la new one ukuthi ushawe phaka kunama window abantu bayamemeza gedinte baya la sontanga yabona phela ucala ukuboshwa sobona amafoni yabona phone kwenzakala ngikhipha amabhakede kuplaka amabhomu intambo zihamba ziyobhakwa amale amanzi ayabila kushawa ama-noodles kushawa amakofi yabona ukuthi kuyablomeka ngezinye indlela bear in mind ngisageleza phela sharp alright ngiyagidla siyavuka second day in prison
sibona bonke abantu njalo khani la soya approach ke la uzotheshwa kanjalo ke olantaka phela njalo wazi mawusejele mawuhlale DK iDK ngizoyenza ngathi ngiyayazi mina ngingayazi hlale DK ngava ongase anya uyayicaba ngitshela ngomuntu ongekho phela nawushawa iphara ufuna umuntu ongaxoxana uyamcaba uNtariyana noma ungamcaba uNtariyana uzothi yamcaba futheni isikelele yanyamcaba uNtariyana ya ngizokutshela ngendawo yefamily yazo wonke umuntu esethi karanga sesquare yabona lo muntu wazi square futhi lo muntu wazi igasa manje sowufonile ntanga ufonele kini ngakafoni azwakala ngizokufonisa ukuthi mangizokufonisa ntanga yime ngizotshela wena ukuthi utshela abakini ukuthi baze nani yabona ukuthi mina sengidriver wena ngezinye indlela yes ukuthi dantanga shukuthi ile ndawo leya enza ukuthi ngadvance ngengqondo yabona abantu ukuthi i-environment singaboshwa sithu kanje maka masifika la ngakujikela ngatshela amajitare we ukuthi uNtariyana manje cheese boy bheka uNtariyana cheese boy manje ngapakisha uNtariyana ngamtshela ukuthi ngizomsusa kayini mix ekala ngekarazi yabuya uzothuka uNtariyana ngimtshela ukuthi kayini ngakhishwa inyoko maka ngabhelele ulidi lakhe lizoyisende mama itime yabo ma5 clip utawa ukuthi mabazokupakisha ndoda ngamba nawo ngathi usengihleli phansi wona sebakumisile bathi bayakhipha kayimele ufonele kini uzomfonela phela umama wakho naye worried ukuthi ngesafety yomntanakho vele mama uyabona ukuthi impilo yomntanami othi time 1000 rand time etawa uyabona ukuthi udle yimi wachuzwa and wena wakho wawe ukuthi dantanga man ezinye ingqondo ngeinto ebhaya uyabona into encane la ngaphandle into ebhaya kara shuthi 10 cent kara iboma 100 rand phela kara i-value yenyoku phela ungenzi ukuthi phela mangiboshiwe ngisendele time ethi rand awenzanga next ungahambi utshela abantu ukuthi uthumela usushi time e30 uyangipe time e30 rand ndoda mangizoyitshentsha ngithola abogwaya abayi10 time e30 le wena uyiphandile holiday babo abogwaya abayi10 and then akhona kuya ngokuthi ilangeli njani yabona fokama so we10 ejele bekumnandi from Thursday until Sunday ngoba siphume ama-visit sinayo yonke into babhemi crystal babhemi inyapho ejele kuyaphileka so sikayini yabo phela ngikutshela ukuthi abochera ababhaya yazi lenta abochera ababhaya la ekasi ungene na kuma TikTok ma scroll uthola ama live amajita aboshiwe abo sister banoku communicate unokuthola usister akutshela ukuthi indoda eboshiwe yinhle akhona abo sister abaphuma yibayoshayela amajita aboshiwe amthole ku Facebook around ngifakela ama visit phela la ngithi sogezekile steam pub yini nani yabona fast forward azange kuboshwa kwami ukucala zangihlala isikhathi after 7 days manje off bathi bail yabo bail ngabhaila sharp phela mangibuya sengibuya ngine experience ukuthi manje yazini ngayoganga noma ngaboshwa ngiyazi ukuthi kufunakala inani yabo ukuthi ukuboshwa kwami okucala sekungayi access sharp ukuthi ngaqala ngiboshwe senyabona wa sharp ngiyabuya yazini mele ngisheshe ngicede isikela ngikhona ukugijima grand ukuthi nyospana yima nene kancane ntana safune kuspana mina yabona phela mahlele ejele sihleli sonke hleli nontakana ushaya robbery mina ngiboshwela ama-drugs untakana ucoce ezinye izitori nezinye imali ndoda awukaze wazizwa ntakana akutshela ukuthi ntanga amashaya ikula ntanga uphuma ngabo ma-70 tawa sahola ama-15 ubone but umuntu ePick n Pay sipane ePick n Pay uhola 4.5 sinophuma kayi1 shaya ikula eli1 sikhama 15
hayi into kuyospina mina ndoda leyo kuspana angisengenile mangiqeda ukuboshwa ngishaye 3 months ngiloko nyakeleza shayo fika ezinye za like us yo house breaking bafethu shayo breaking kanjalo yekasi khona kule kasi leli khona kayini yabo opposite naseminki man oh okay yeah shayo namasupa kanjalo spina okay sitshele process ukungena Shukuthi yabona planning ngikutshela from the day yazi masicala ndoda lelanga la sicala lelanga C5 yeah phela sisema drugs siyabheka masi 5 masi endaweni semit isaduma kusase into heavy yeah semit masifika imit lo wes5 uyalahleka sesi4 isikwe saqala ukuvula sase fresh yeah bekuyisitabani manje uthara sithola uthethe one yamgoqa yehlana lethi yasitshela ukuthi mangifika randa ngeke ngivala umnyango mina ngizoza sengilandela sithi moja ntanga spirit mnandi ayehle naye simlandile mama masingena abantu ntanga vele umnyango ngovalanga sithola le ayegesi elokhile danki flat screen danki PlayStation danki my phone danki manje yo uyabona ntanga uyabona i-flat screen sikuke kanje siza kanje siyehla hasondlula angazi ngathi bonke abantu la elokishini ndoda angazi bebayise akunamuntu ohlangana sikuke i-flat screen sangenelela sangene ngoja sibeke i-flat screen akusalalwa sekuyaphenywa ekuseni siyavuka shukuthi masi 5 kanje lo wes5 mangeza azosibheka engoja sekabona lengudla ukuthi amajita avukile ngudla khambane sisamgoca manje lengudla yakasibanga ngithi phela sifuna ukumkhipha ekhayeni yeah phela masikukhipha ekhayeni awuthi banesibhongo phela lezi ngikhipha ekhayeni kanjani lezi into ekuzenzayo Jozi ukuthi mina ngidlalela wonke ama team manginalezi engisipine nazo ngibhema iCrystal mangiphuma ngi1 ngebhareni ngibhema iThailand ngapha nangapha Jozi siyahola siyabuya sharp siyaseparate le S5 inesibhongo dumi phephandaba yokuthi intanga khona abantu abashayile kana abashayinte yazi amafayilo aselokishini kanjani yeah abo makhera speechnyana abangekho phela la lokishini nokutshontsha batshela umuntu ukuthi ukulahleke ini umuntu azenze CID yakutshela ukuthi uzokufunela labo bantu la lokishini endoda la lokishini ingcondo zaselokishini isidakiwe phela la lokishini nokuzitshontshela azusitshontshela ushaya iclear machine ndoda kuzisi-ID yeah yazi lezi sishawa abantu abangaphani phela khona abantu abangaherezi yeah ababheka abantu abaherezayo yabona khona abantu abakubeka ibhampara mawuphanda le ntwana le ngathi ngabhayiza sweshayila ama-uncle lama-khutman lawo angaspini lawo akhona ama-khutman angaphandi phela la ngaphandle ukuthi no abheke thina elokishini yabona ama-khutman ahlulwe yi-round kudala yeah akhona ngithi nano ngawo lo mzuzu babamba iposi mabasibona sindlula samajita basho le ntwana lezi ngathi zingaboshwa le ntwana lezi ngathi zingatshontshela imedi yami ngisizikaphe ini yabona ama-khutman asabi Jozi okay yeah masithi Jozi sithi abantu abangena plan manithi Jozi diza abantu abangena plan yeah yabo yeah ama-khutman angena plan yabona yeah idume iphephandaba ayitholakala ukuthi yithi makasitholakala ngoba sihlasiblomi sonke tholakala lo nini mase ngibuya nguzwa bathi lo yawe1 sekaboshiwe yo ngiduration ngibhala ama final exam ngeke wezuzule lokishini wonke umuntu okubona uyasho ukuthi yondoda into ebakufuna yona wena ngithi into ebakufuna yona wena ntanga ngaziphi yuka wena ntanga bayakufuna ntanga ngithi yazi ukuthi ngale nimoshile kanje ngishiso wa choose lo wes5 lo bekangekho la ngisele ngokubhala amaphepha ayi2 ngikhumbula ilast paper yami matric bekuyi English
Bali NO mangizobhalila siphepha ngiyakhumbula 2016 nge-25 saka November khane ngishaya last day yami esigele ngithe mangiceda ukubhala bekuyi Black Friday plus ilanga lakho yes i3 ships ngiyakhumbula la eLagilika bebathi retire Desirandi ya bekuyi Black Friday bekuyi retire ngiyasho ukuthi nongiphethe clipper bhama 3 ships ayi2 ngibhayine 30 bag crystal uzophanda ibag enyawo balance manginaleza ngizobhema crystal master zilahla ngiyaphuma ngoba ngathi shayithayela ngiyabo ngithe mangiphuma ndoda esigela saplena sithi ngithole indoda party private lamahata bathi ntwana simele uqede unuboshiwe uyazi ukuthi wena mntana ngenzeni mangithi ngipheka la etransini wachoose one but lezi zithu police station bear in mind November ntana bear in mind ukuthi masekanje bangilanda ngishaya uniform phezulu uniform ngiyabona uniform ntana hayi sharp inqondo yami back of my mind itantanga labantu laba noma bangangiyisara une experience yara so yalazo da ya ngithi phela ngisaseyintwana encane ngine-adrenaline sharp alright sharp police station ngene police station indoda ngishaya ipullover yalapha ndoda esigcagcine esigela lapho yana sengibhelele emzini intanga yasemzini yeza impahla zokutshentsha kuyabona bayakuchika makakho la beleke lezi zinto zakho inqondo enyazo noma ngameka nqani wangayenza izinto zakhe ngayenza into yami la 25 Thursday Friday asiye khona Saturday police station Sunday police station Monday off ukuthi that's the situation yangibonisa nentanga ukuthi singaganga sonke yabona mara silingana mina lesakhe leli lami ngaqala ukuboshwa ngalo beline diversion kuningi into bayibiza diversion masase intwana esigela yabona ama intervention program ama community service besase khona lento maka mina ngikhohliwe mangizongene off phela off mawungena endoda indaba umthetho na indaba umthetho unswembu mawungene police off bayakubuza ukuthi uke waboshwa before khona icala lihambayo lesibili bani bona sebasiphethe bafuna ukwazi ingcondo zakho mina ngasho ukuthi hayi mina ndoda angaze ngaboshwa lapho okay hayi sharp akuna flow akunankinga yabona ntanga C4 baqala ezezi3 amabheli bancintsha basigama bheli mabaqala lezi amabheli phela lezi ezithu kusala le siyakhuphuka siyalina ke emahlanyeni uyabona ukuthi i-prison ine excitement yayo angithi mina sengengayara le seyibuza mina ukuthi dakhamba sengifila ngathi manje ngiyi-prefect kuyo bheka wena ulandelela mina basingena la ulandelela mina ntanga ungawari mina yimi ngizoyenza izinto yabona sengitshela le ukuthi kumele ibhelele kubo bayenza izinto so menza lento bakwenzayo ngitshela ntanga phela ntanga yazini bele mfana ubabhelele kini phela yini mfana kubatakhala mthutha urubala batakhala watu ngito thola fumu sawara mnati sharp ntanga leyaza ngihlalisa isikhathi eside maybe ngihlalise first week ka December ngeyi13 yaphela le sengisala ngiwa sibhebhile yabona shukuthi ubungani necrime ndoda ubungani necrime asifani phela ngithi wena bosaqala ecrimeini ubona ngathi masigange sonke untariana mula makabheli uzodanga ngifuna ukubhela ngizohlala naye ngizohlala naye sabumacala ecaleni hayi wabheli untanga wami sala ngi1 16 muzi music wasetintisi ngisesection lejuvenile kasa zawe tintisi ndoda etintisi maqala kwi Friday ndoda siyachule section akuna gumba fire akuna next mamela music wasetintisi sejuvenile ejuvenile ngihlale cell7 lo mane nyasendo fire bathuma anti kara amajita
izinto hayi ngiphela mina from first experience sengijwayele yabona shapa sinyabhela la ngapha phela mawuboshiwe ngifonela umuntu wangaphandle noma ngibhayiziseka efoni ngizofuna ukuzenza inja ungawari indoda grand yazi lanya operator sibali uyabona mara at the end of the day prison at the end of the day it catches up with you yabo whether you like it or not uboshiwe yabo singaqoqa sicoce amacala uhlala phansi ensimbini ubheka phezulu yabona ukuthi la ndoda ngiboshiwe la likhona ilanga lokuthi asikhulumisani sonke wonke umuntu ucabanga amacala wakhe ithi 16 zindlule ithi 20 zindlule ithi Christmas zindlule lezi zike zaboshwa ziyazi ngalesikhathi kunebhusasa ke Sun City ke sadla soft amabeef nani sase grand yabona shapo lapho mangeoff ngeyi 12 angivulela ibheli Baba ngivulela ibheli yasemzini mina ngitshele straight ukuthi ayazi intanga sifuna ukukhuzula kancane wena ngathi amameli inyuki khona ukuthi singakubhila mara bambumoya man yasho ngomoya amakazi ngisekuyafana ngijwayele ngihlala lana ukuyiko athini kanti lo muntu sekuyaphela ingqondo yami ngitshela ukuthi indoda le ndawo leyo kwenza usupha yiwo kanti le ndawo le imosha isikhathi abantu bayaphila ngaphandle lo mntana bombamba ndoda ukukhohliwe mshito tswalla pili yena uhlele emaseleni shukuthi Christmas indlule Boxing Day indlule 27 29 hleli la plus abavalanga khona into bathi bene plus siphumile singaphandle la ngizwa bayangibiza ya Linda Mogoje Billboard Billboard yangaphandle Stand moja sharp ngapila sharp ngaphandle sharp ngifika ngaphandle ka sharp nyathethiswa sharp moja yabona skip the part ukuthi umagogo wabhora yabo rest in peace umagogo yabo wabhora umagogo intombi endala sharp umagogo ndoda bekuye oyenzize bekuye njama e-wallet bekuye yenza izinto phela umagogo uye beka maintain lifestyle yabo and wangitshela straight umagogo ukuthi kwangahamba mina zonke lobukhazikhazi buyaphela yabona so nami ingqondo sengajustile ukuthi alright sharp ngibuyela ngaphandle phela mangibuyela ngaphandle ingqondo ithi ucala ka-anta siqhubeka last nekhona thina uzithola sesiphambili phela nina naqhubeka niboshwanga kuyaphila iDecember ngiplinele i-31 sharp ngithi ngiyabona lapho right la yabuya mangifika yazi bakwenzela i-meeting phela ngibabona ngathi bangakulungisa akubizele lo malume wakho lo hlala la sekazile ngitshela ukuthi ngale meeting ndoda bengihleli nalabantu bangibabhekile engqondweni yami laba bayadlala lapho bathini kimi lawo iqhubeka mina phela la sengijwayele la akuna ukuthi no ngayenza icrime ngithi ngizoboshwa ngisaba ukubuyela la ngingabuyela kusena nginkinga la yabona shabime phela mawubhema ama-drugs une-toddler mentality cabanga njengencusi encane yabona yawucabangi njengomuntu omature cabanga njengengqondo encane ngihleli nawe ingqondo yami ngitshela ukuthi ngingatshontsha le phone le maka wena uyiboni doda ngiyibhekile doda ingqondo yami ithi ngitakuyana ngithi ngifona ngivaye nayo makazohlangana nami nini ngizonikile awubonanga ndoda angisoba musimini ingqondo phela mangibhema ama-drugs ngicanga ukuthi wonke umuntu udakile wazesawucabanga ukuthi wena ufast sometimes phela unokubona uhlangane nonyapa bakuthengisele enye into uyibona le nto sibali ama-USB bafetha ngisingu-DJ yazi bangibhayisela ama-USB ngisingu-DJ usikhuphule umuntu usihambela ngenyawo ufuna ukuthengisela ama-wiper ama-wiper emoto usikhuphule amakantanga mpethu ama-wiper makasijardini mfiti niyowayenzana ingqondo yakhe phela imtshela amanga awunanemoto emfethi phela mawubhema ama-drugs uthengisa yonke into yabona mawubhema ama-drugs uthengisa yonke into yabona le tafula leli siloko siyalispanisa la endlini sinabo ma-12 years and then nami liyangispanela mangibhlomeda enirong
Mara one day ingqondo yami izongitshela ukuthi le tafula leli yile livala indlela, that's why kumele ngilibhayise. Kumele ngithengise le tafula leli yile livala indlela yejardini. Abantu abasakhona ukundlula grand yekhishi. Ile tafula. Ya le tafula leli kahle. Sengicabanga la mo leli loyobhayisa ama-veg ngoba last bengiyakuye ngimbhayisela ama-catering. Tafula lakhe beliwa. Ngisayo confirma naye ngiphuma sengilicubulile. Ngilibhayisa. Ingqondo yama-drugs ukuthi une toddler mentality. Yabo. And then abona ngathi wonke umuntu yakuzonda. Ya, ubona ngathi wonke umuntu yakuzonda, uzana ama-excuse nyana ngekho, uyangithola, yabona. And two abazali mfethu yabona. Wonke umuntu obhema ama-drugs akusama situation ukuphapha. Oh. Ya, ungathi ubhema ama-drugs ngoba awunamawoledi. Yeah. Gini ntanga endoda wonke amafemeli awathandana. Yeah. Yabona akusirizini ukuthi kumele ubheme. Yabona sibhema ngoba siyathanda, sibhema ngoba sifuna ukuexperimenta, sibhema ngoba sifuna ukubangena, yabona sibhema ngoba sifuna iplug, yabona it's like ama-contributing factor amabhaya mara ngeke ukuthi blame situation. Uthi ubhema ngoba wena ufailile, uthi ubhema ngoba wena ucarry, ubhema ngoba wena yini abakuthengelanga i-matric jacket, yabona lama PT excuse lawa sihlala siwezwa. Ublame abantu for it. Lokho wena ubhema abantu, yabona. Mina ukuthi ngibhema ama-drugs ngawabhema ngoba bengifuna ukwabhema. Ukuthi uboshwa cause zibo. Bengispeeda. Yabona. Hayi ukuthi ngaboshwa ngoba mina since ngiboshwa, yabona. Mina ukuboshwa kwami ngiboshwe kayi-7. Ngifuna ungitshela yonke lawo maphatha ayi-7. Yabona. Ngithi ngikutshela nge-second account. Second account. Ukuthi mase sibuya kanje sangena ke sengibuyile ngiceda isigela ngisayinjinex ke. Reality seyakhika ini ke. Sekubuya lamanje walabo teacher labaya ukuthi ngebuya focus ngebuya university ngebuya kuphi. Aish. Yabona ukuthi life after school ziyabuya. Lento le sengiyaphila no. Sengiyavuka ekuseni phela solokushuna usakheri. Awekho lamanga labo wacamba ngesigelo ukuthi ulahla i-textbook bazokugayini ngawaseko sengiselokishini ngiyabona soqeda uphuma ejuvenile sebakubhayilile ngibhayilile nongaphandle siya-attenda leya sakho singaphandle sharp i-complainant siyitshele the way kumele idrop i-case sohlanganisa le mali ethu yamabhayili simgaye yona isitabani plus out yakhona. Yabo. Hayi not ukuthi sine problem ngamagiya ngithi ngifuna ukuthi specific. Understand. Sharp ayicome hayi ngize drop i-case ya sharp hayi drop i-case intampelo wawe ukuthi maqeda ukudrop i-case ngeke ubuyele ngaphakathi uthi hayi bengidlala waphuma ngaphansi samtshela ume kancane. Akunamali ozoyithola. Ayikho imali ozoyithola la siyaqhubeka ka sithatha imali leya yamabhayili ethu intanga siyaqhubeka ka phela leza ngithi izwile i-crime siziyasileka mina ke sengiba nalento ngapha ngibhema ama-drugs ngiyabona phela ama-drugs kumele uphande everyday ama-drugs awena off more especially inyawupe phela inyawupe leyo intsumbu ngakhona uma uvuka ekuseni kumele ubheme ngeke ukuthi hayi namhlanje uma uvuka ekuseni kumele ubheme uzobona umuntu sekazama ukuphuma inyembezi into ebhaya sekahlangahlangene uyanganda hayi ukuthi abantu ababhema inyawupa bathanda ukugeza yabo isikhathi phela sikhuphula isana spenda le awangeza kodwa kunenye izondlula ngekari ngithi vele ngiwashela ikari yazi nathi ublomele hour le hour kungenzakali next moto yehlo uyobhema ubona kuvele out soyama yabona ukuthi isikhathi sakho sihloko sokugeza sihloko siyancipha yabona manje ungeke ukuthi maqeda ukubhema uyogeza manje yabona ngathi unqamula iplug yonto hayi la ndoda yazini phela ngesendlini ke bayakhathala yabo ngoba phela ushama small item uzamatafula la avale ushaya stick lesesinosul and R&B uzothengisela mina lese bapheka ngaso ngesana le stick lesiya sihlala la sinabo ma 3 years siploma la as-shift nanoma bangaklina kanjani siploma la maka one day shift
and abantu abasendlini abantu abaphume baye ibhaneni kunalo problem endlini laba baye ibhaneni ngeke bathathe lesa stick babayi naso lo sendlini le stick ngeke asikhiphe uyosimamela la umuntu ohlala shaya indiya kuwe kuphela Eish. stick asekho mile nestick shababu stick mope mama drugs endlini mawutshontsha khona naloyo one uzohlala ku protect athi bayakusukela namsukela yazi mara kusuye akusuye utshontshile umuntu akatsho niyamsukela lo muntu kanti lokhu uyabadla Basikizisa. ya lokhu phela yazi la endlini kuna leza ingubo lezi esikhishwa makuvakisha abantu abaserious Yeah. mazifo shale sekugcineni ushale ezi3 ngeke babone ukuthi lesifone ushaya kanjalo amaglass mawa 12 ushaya 3 shala way9 lana way9 usazowashaya mawa bracketa kancane yabo maqedwe ukushaya amaglass not mawubhema ushaya izinto ezinye typical yabo then mawusuba ngeke ngasho sana lamaforoko lawa ay12 la endlini esifo bazobona kanjani ushaya 4 maqedwe ushaya 4 ushaya bomesaba i4 ushaya ama teaspoon ay4 mawufika kumuntu lembhayisela ukhuluma ngathi kuye ngathi set Yeah, diphethe set. yeah mara wafana Mariset. yeah mariset Mara wafana. yeah mara wafana mariset yamtshela phekazi nempana mphethe set yiso mphethu yalezinto mawuphuma endlini bodwa ufuna clipper Yeah. ngikutshela ukuthi ama drugs ndoda bulala mindset mawufika kulo muntu ufuna uclipper azomuntu athi go for tiger usho 40 rand phela wena mawucharge ucharge ngesikala sakho sento yokubhema Yeah. uthi into engibhema yi25 rand 25 rand uthenga imaterial nge3 rand thenga amakhekhe awuna sikhathi samakota hayi kota ye12 rand kuyi luxury wangathi kota ye12 rand ubhema amadrugs luxury sebangarasa laba abanye bathi mina bengisiphatha soft azokhuluma unkulu ngithi mawugawulela igrand ubhema ndoda luxury kota ye12 rand ngithi noma ungaphanda 1.5 ngeke ukuthenga imekdi yadlala namanga Inkawuza yonke. Inkawuza yonke unokuyibhema yonke ungadli losi Yo. uphuma la sikhuluma itiyo sikhuluma ama practical Ukwabhema malini wena bese azanga abantu ukwabhema malini? ngingashaya dinner set asemzini sebhayisa boma la dinner set mangithi ngiyabheka nota bebibo mama bebhayanga boma 9,000 mina ngibhayise boma 1.4 Yo. man le mali ndoda sibhayise ngale inkathi kanje maybe shaya kusasa ekseni sengena fokola Yes. yabo phela mawuphethe inyuke ebhaya ama drugs awudakwa phela ube wena Madrugs wesathane yes. ayokudakwa la ngelasimani ya Uthi uyophandenya fama sophethe imali yokugcina la yabona and manje endlini sebajampile ukuthi angithi soyabhema izinto ziyalahleka lo sebenza ngenkinga seba zibhaya abhaya amadlala ndoda la ukuthi fridge neloko Neminyango yonke esendlini inside yakhe. kuna usathi yakunamabhatla Room lasendlini nebhadi. uyadlala embethi ngithi endawazi ndoda ngihlala ngihleka yazi mangiphumekile endodana sibadubula abantu yazi ndoda amabhema amadrugs ucabanga ngenye indlela yayibona ibody lotion yabona amayafu ngiyikhipha ngithele side ngicela ukuyithela side ngithele inhlabathi ukuthi ibe neweight ngithelele yapha phezulu ngibone ngize kuwe uzobhayisela wena yabona labantu abahlala emalokishini ama cosmetic nabasithengi lezi basithenga la ebabhemini ngiyakutshela Nyako. phela mangifika kuyo ngale lotion uyayivula uthi thele sandleni maye ngaqala yaphuma okokuqala yiyo for wena yiyo sekuyi lotion ukuthi ngayichoka ukuthi mangubhayela uhlala kule kasi
ngathi lelo shini begcobisa 3 days after 3 days akumelanga ngisendlula kayi ngoba uyodibana nenhlabathi la sengivayela karanga sengivayela kulela kasi angisandluli manje kulela kule kasi uzozwa ngalezi engibhemana ngathi ukuthi endodazi abantu banoyakufuna nyasho sejampile seka senhlabathi manje angisandluli karanga no yabo hayi sengidlula ngenikasi sofunela imiplan indoda yabona ukuthi ama-drugs indoda ansombu ngakhona ndoda ama-drugs ansombu qala ndoda sithulula izinto ezimanzi abantu banekile nithatha impahla zabantu uyadlala waqala uneka la mawuneka uneka ijini lestrosi sengiqale nesayi sengiqale nebhaya sengiqale nokuthi mangiceda ukulithatha ngigoqa kanjani ngiyophuma kanjani yo ceda umnika out and about thengisela into emanzi and bayabhaya amajidi yo bayabhaya abantu ababhaya indoda ishop abalazi la elokishini yabona like kabhaya 70% abantu abahlala elokishini nalo ozokutshela ukuthi mina ngithenga izinto ezidontiwe mangingeza nento uyidinga serious ngithi ngiyakubhayisela uzoyibhaya because nama price yona less lahlile ama price sina siyimat shop waya kanje waya isikhathi eside so angitshela i-third attempt yakhe shukuthi i-third attempt phela manje sekwama petty crime noma petty crime ukuthi no ukungena ejartini lomuntu yabo uzolaha ukuthi i-third attempt nyabaya ngelinye idlaka namahontinyana abhaya yolandeni i-out la kuna-outstanding balance bemabhema ama-drugs bangakubhadala i-120 nge-3 payments 40 nyaya ngithi ngilandeleya out mangingena la mani yazi mani emahontshini mani yabona la kuhlala abo-Afrika yabo Afrika lela window lela oluvale ngeplastic yabo mangindlula umuntu ongangibheka ngenza leya nto angasho ukuthi akayenzi next ukuthi iplastic yabo mangindlula leya plastic ngenza ngathi ngiyasijayivela ngiyayithinta mangithi ngiyayithinta ngiyezwa uphakathi akuna window la sengizospida yike no yabona sekwindawo yami yokuspida ngingene ngithi ibheke la out ayikho ngiyabona izinto ezenzakala fast ukuthi mangibuya ngakhipha lela plastic ngafaka ikhanda mangithi ngifaka ikhanda ngavisualize fast amp laptop mawash my phone sharp ngavala ngabloma la ngascout ngazibona lezi abedlala isamba plus uyazi aba-Afrika abathanda inoise bangabantu babhaya nemisweni la kangaka bahlala imigongo yabona bayaphuma nemishini ama-tels ngiyabona okayita sharp yabona phela leyo ama-drugs phela ne-spirituality khona ukubona noma kungena abantu ngiyabona mani kusena abantu la nyongena la ndoda angangena phakathi la engotsha ngapaka yonke into ngeyikhwama zakhe ngafaka ikhwameni yonke into ngayifaka ngaphuma successful ngashaya yabo lo muntu ingqondo yomuntu obhema ama-drugs idizi kanti mangishayela mina ngithi ngishaye zonke izinto ezivaluable yangithola ngizofuna ukubuyela la sengiyofuna ukutshontsha extension code boma after 4 days ofunye uqedelele and la sebajumpile ukuthi hayi man entanga man shayiwe wakusetela itrap mangithi ngiyashaya sangibopha i-third attempt okathi sharp azange zakushaya bakubamba zingidonorile leza ikleba ntanga zingifaka ama-handcuff zangishuta ney'thombe yabona phela uhlale wazi ukuthi mawubhema ama-drugs ne-credibility ne-dignity usele lo mntana lo bengihlanya ngaye kulela kasi uma bangibona ngidonoriwe angisenalanga lonke ngiyabona lo mntana lo ngeke angenzele next ngiyafana mina ngibhema ama-drugs phela mawubhema ama-drugs lokushaya ndoda hayi ngiyelaphi indaba zokushaya wena wenzani ngokushaya Sithi kunabahlala boma 7 years bangashayanga. Ushaya bani isikhathi usithathaphi?
Lobhema naye wangasha. Phela makumele ushaya kumele uthenge. Yabona. Hayi ngcono ayibulala alikho ithuna lomuntu obulawa utswayi. Alikho bathi umuntu obulawa utswayi alikho ithuna lo muntu. Ngoba mahambe bayolikhomba ke sibe nobufakazi lo muntu obulawa utswayi alikho. Yabona thank you zone 1 phela yazi yabona ntanga maqala ucommit ama crime thina sithanda udumo olungekho ntanga. Ngoba sowazi amaphoyisa lela pholisa leyabe likubophe first time mofika uthola lonto time laka mina ngisobona ngathi manje police station ukukile time laka ubuyile small time laka watsiba kinitshotsa teng ngabe ungena udonoriwe zikushele yangena nice umphakathi abantu bazoziboleka wena ngeke badlale nawe umphakathi kushaya kuphi attempt S3 kula waqala ukushaya khona umphakathi qala ukushaya umphakathi lapha shawa ube ngathi uyafa hayi la phela nabo bebasaba ukumshaya phela sineyitayela masibhema ama drugs yabona phela mabhema ama drugs inyembezi sihlala nokuzikhalisa nini yaphika nini yakhaba nini so bosifentisile uyabheka na ukuthi abasangishaya hoyi abantu labayo donorenyana la ubayi la swasaphoba sama Africa yabo awalandelela ama police station ama court ngira so bangishaya 7 days yabona ndoda lento lena masimba ngakhona mangiyara da 6 edladlini yabo ngifuna ukuyohlala la bengihlala khona ukuqala ngoba like sengijwayele indawo i-environment yangithola sinyabona ukuthi nama noma mandana ngaboshwa yima ngiyafana okuyiko phela maqala uboshiwe mamamela itori that's why bathi mawusejele ndoda uyagraduate ngama crime mawukara khona ucoca icrime serious like big crime bayacocela yona phakathi ngathi ungasicocela yona ile ama card le uthi kwenzakala nama card le ama fraud ukuthi yokuvula amakhadi phela ngithi le yokuvula amakhadi amathwasana ile yokuqala entry level so ninza novula kanjani nama card lo procedure khona umuntu osipana like that bank keep ama profile wabantu thola untakana le ntakana mula thola ama soja lazovula amakhadi ngacela ukuvula amakhadi lawo ma profile kusendweni yokulamaka banokufaka mu 100,000 musihole iclip zenza kwala umuntu lo uzokutshela ukuthi mina ekhadi number ke bafaka 100,000 ngayidla yonke unamanga sibafaka 100,000 bese udla 800 udla 800 le 800 mawuceda ukuvula ikhadi ubanika ikhadi nephini cellphone banking yawo baka 800 on the spot wena uzozwa nini after iminyaka maybe sothola ispan uthi capital bakutshela capital ukuthi ndoda siloko sishaye ngawe vele wena besimele uze kithi vele manje ngiyabona uleya amakhadi mina ngathi le lasithanda izinto yabona phela ngithi nawe ufuna mohlele nezinye igebe ngokhona ukucoca itori nyane esidangerous ungacoca itori zokuthi wangena ngama window ufuna ukugraduate no ufuna ukubona ngathi uyimpungela yabo sharp right sharp lapho nyezo right sharp makhadi awutana phela la phela masiboshiwe sinelanga lonke asijahanga ndawo phela sambi nomile la right lezi ntwana kwenziwa kanje right sharp makwenziwa kanje mele mangiphuma nje bafuna labantu labo lokushini laba bayenza kanje kanti God willing liyazi usathani indoda nama crime ahambiselana mangiphuma ndoda nayo le third attempt plus le third attempt mina sometimes nokungayibali cause ukudlala intonyana mangibuya ngaskima enye kanti ezenye yawo sihlala emajozi emahill program yawo thithi sifuna abantu bavula amakhadi awuthi le yasitshela ukuthi labantu laba ndoda kumele ngibanika ama 3,000 bavula amakhadi
thina labantu esibathola sithi bayovula amakhathi bathola the way kumele babanika ama 1.5 ngakhona sithatha lama 1.5 amanje kule 1.5 le wena uyitholile ntanga kumele nawe ungigolise maqodo ukuthola 1.5 yanka ba sharp ntanga mnandi sekuyikhalta sengifuna abantu meanwhile ngisabhema yabo sharp ubhema 2018 yazi endlini bazokuphelela umoya mara bazobuya babuye intanga man yazikhambani intanga kumele wanga irehab ekama drugs in yabona mina bengashanga ngokuyirehab oqala awe bengiyo kujabulisa bona yabo bese ngiya ngoba manje yazi nangisena access yasejardini ngento eyibhaya ithi ngirehab bayethi isijuice bangibuya ngichubeka ka sharp phela mina ngithe mangiyerehab first day ngisaya ngaplana ukuthi mangiphuma ngizobhema ngathi la ngiyobamba umoya yobamba umoya mawubuye ya la ngiyobamba umoya ukuthi amangibuya ndoda abakhona ukungistashela khona kuba grand angaya rehab yakhona mangibuye rehab yakhona bangiposa ngiposele ma Northwest phela mina uhlala ucabe ukuthi mina phela ngibuye Soweto ingqondo ami fast ngihlala ngitshela abantu ukuthi endoda la mhlaba ucala khona ngibuye Soweto ngisheshe kakhulu mina ugijimile wena ngisheshile wonke lamakasi lawa ngeke ngiphume deep proof meeting ngihlala boma ema ngiyazuzo ngithi ngeke ngiphume sothi ngihlala evali angibuyele emuva ngempilo phela ngathi ucala ka ndoda ngihlala evali ngiphuma hayi eSoweto ndoda phela labantu bafuna ukuza wena ufuna mina ukuyala ngiyasuka ngiyadala uyadlala ngiyabona sengifika le Northwest ngiyabona phela kunamanye amakasi mawufika karabo chiri bakhona abahlanyisa izinto ezithi ukuthi ukhuluma isiZulu fika karanye yabona ngiphume rehab senginonile ngibhemi yabona mara ingqondo yami eyombhemi yangithi awe sengibheke la kubhenywa khona ukuthi izazida manje ngiyabhenywa laba ngishayise khona iround lama family lawa ngekhophisi ama-family la kuhlala kuthule kuhlaba kukhile fike yaseSoweto ihlala India mara kade angazi muntu yini sengiphumele holiday ndoda abazi ukuthi ngikuphi senyamidlila izinto zabantu ngale sengisikimele ziyandoda lapha bathi lapha kusineyiwa sengiyasineya badziwa kara sengiyaya kara sengiba busy enhleki lapha yana yabona ngathola la kubhenywa khona ngarelapse chubeka ka ngabhema kara sebayajamba ukuthi hayi lo ngathi ubhemile indoda wena ngathi kumele ubuyele Soweto sengifaka umshiso ke kara seyitraffic bayabona nami ukuthi ntanga enhle kwena kahle kathi indoda kumele ubuyele Soweto wena indaba yakho ntanga ayikho wena back to Soda alright sharp back to Msauri wena kunankinga sharp vele kayikusemapulazini ngeke ngihlale kayimi mina ngibuyele Soweto kusho ukuthi le ndaba leyo ukuthi umuntu makabuya erehab mela change environment naye isebenzi basically mela change mentality phela ukuye ukubhema uye ukubhema kusiyindawo noma ngakuhlalisa London still uzoyithola indawo yokubhema endoda ngithi umuntu i-relationship yabantu ababhemayo masindlula siyahuntana abantu abayenza into eyi-1 bayahuntana nalezi esishaya imoto ziyahuntana unokubona uhunta umuntu ongamazi hola khona into eniyenzayo efanayo niyafilana yabona wena nalezi esishaya ama-podcast nokuyihunta noma ningaphathanga equipment ngoba niyajela yabona mara mina ngihunta wonke umuntu ababhemayo abatshontshayo bama-podcast because ngumuntu wabantu wena umuntu wabantu mara unokuphuma somewhere uhunta way-out ongayazi uyakufila leyo-out le yenza into esiyi-A1 unokuhlala nomuntu endaweni ngiqoqe ngasamthini nini seningene ukuthi entanga mina ngenza into kanje dama nintanga nami ngenza into kanje yabona injalo yabona so bakubuyisela ekhasi ngiyabuya kayi ekhasi sharp ngiyabuya ekhasi thank you second rehab
Ya la i-rehab washapa i-rehab sengizimisele nyana. Yeah. Ya ngizimisele nyana ngithe mara yazini isithunzi sami sesiwile. Mele ngibuye, mele ngicale ngithikile, mele ngicale ngenzeni, ngene ngibe grand. Makuso bangise la e-rehab, ngifike la e-rehab ntanga ngibhome e-rehab. Buye i-rehab phela i-rehab. Mase sengibuye emandleni right sharp. Thola ispan e-clicks yabo. Spana la mangispana ngiyaspana. Mari mentality yomuntu mpanga change. Yeah. Noma ungathesha noma ungenzani yabona. Ngiyadapta la ngiyathesha. Thesha manje dang. Yabona hayi fana manager yami yakudala izongixolela mfana lezi zinto lezi bezilahleka mfethu estokini bekuyimi ngicala la senyasipina. Shaya la i-clicks intanga yabona. Bese ngishaya section le makeup. Makeup ziyadura plus yabona. Yeah. Ngibuya ngizolala. Tshontshe into. Yeah. Ana ngithola ispan ngama July. Ala ngispane 8 months la ebhaya. Ngiloko ngathikina ngajola nyane ingozi yabo. Thikina lo yagela shapa queen mnandi ngathikina. Hlale DJ phela. First paycheck hayi ndoda ayingezwe bo. Yandi la ngene usathane yangena first paycheck. Sho ukuthi mayiqeda ukuclicka ngiyibona ukuthi le ingenile le. Ngayokhipha iclipper. La esquexe. Inqondo yami yadama akayazi intanga. Inqondo yami sengitshela ezinye izinto kahle la uspana khona bayakugcilaza. La uspana khona abakucabangeli. La uspana khona kahle bayakunyela la kahle ngezinye indlela. Ungasabuyeli. Sengicela ukukhola ntanga. Ukukhola sharp uyabona. Ngizokutshela ukuthi yazi ama drugs azohlala semuntwini yabona. Angisabhemi. Senyabuya mara nyatsatsela sengibhemi izolo. Yeah. Bhemi inkantini laso yabona lo. Yazi intanga into engizoyikhuluma yintanga lo. Sengiyespanini ngalawo malanga yabo. Ngihlala eSoweto ngispana kada ngasema Midrand sasithembisa. Sithembisa baphethe isilabhasi yakudala basemuva. Maka yi phethe umunye umntana bengispana naye lana ubhemi izolo yabo. Umntana ngibona ngidakwe izolo. Mntana wangibona ngidakwe izolo kanje ntanga athi manje intanga ongazi nezolo yaseSoweto istaff yabo. Kanta mina sengibuyele eNyawupeni Mthangana. Yo. Yazi intanga lento ngayenza la ntanga. Ngahlangana nalomntana kala emitrend kuneni complex bathi seCaswell kala sengifasile ngifasi time. Sengifasile ntanga ngifasa. Tana lo mangifika kuye ngifuna ukumtshela nentanga phela. Leli mfana athi malini le joint empana le joint leli 80 rand mfana le umlilo. Athi ontanga yimi ngifuna umlilo ndoda ngilishise. Ngishise lo mntana angena bheme. Futhi lo mntana bekabheme time akabangekho awe. Yena bekangekho awe ukuthi ubheme time ntana. Ngiyangena eshop, maqala ungena eshop uqala ubheke emathilini. Hayi lo mntana bekamanzi. Mshayile ithaya intanga. Makazongihayisa ngathi shaya ndwana lesi stuff yini le amtshela ngelinye igama ngijwayele ukulibona kumagungu ngamtshela lokhu into hydro white something. Wathi untanga le ntanga yiyo le. Mele ntanga ucala uze na. So for 2 weeks intanga ngacala ngize nethaya kanje ngiloko ngingafasile. Ntana gradual uyabheka. And then akazi. Akacazi lo mntana ukuthi phela ubhemi ithaya ntanga. Agcina ngeSpanini kuyi-24. Malokugibela kudala ngayidla. Sengikhohlele ukuthi ngeke ngahola. Sengibona ngathi angispana khona ngispanela mahala. Ayambona la. Azukweka kwami la ntanga ngavuka ekseni ngasho ukuthi hayi ntanga ngisabuyeli. Hayi inhle ezara inhle ngisazingeni. Mina ngiyimi sengiphusha into zami la.
and ukuyeka kwami ke day before yakhona ngishaya izinto ezibhayas izinto zama-makeup ndoda lezi zabo lezi esidurayo lezi yeah phethe cosmetics ephelele phethe enye into engifuna imali ebhange udragi endlini sebayabona ndoda awusayo esipaneni hayi laphaya sengitshela abantu ukuthi laphaya bayanye and laphaya bangenzanga next laphaya basishaye ngami abantu laba ndoda bayanya laba ndoda man labantu labo mama sengirelapsile manje le ngosi le ngishaya nayo ndoda phela ngudragi sengithengise nefoni dala abantu sengifonela ngefoni yabantu sekayabona hayi buwa imali ndoda yetraffic uyabona no yabo nalo mntana phela nezinto engishobe yakazazi lo mntana lo ubone sengingasatholakala naye yabona ukuthi enhlekile razuleli lase deep profile thola lenzani ukuphi lo muntu mina ndoda ngihlela inyawupe yami relapse January first week of February ngayophula kweminye imimpanje ngaspina la yazi indoda lento ukuthi mawucala ispina endaweni ufuna ukubuyela yiye sibophisayo waya kanje ololo ufuna ukubuyela ngaya la Sontanga ngashaya first attempt successfully mangibuyele kwesithu abona sometimes that's why ngihlale bengisho ukuthi sometimes awubophiswa abantu bezinto ubophiswa abantu ipili lezi eziyi estradini yabona sho ukuthi la ndoda sibona umuntu ondlulayo wafa ngathi ndoda wafa ngathi maybe ngidakhe buma 3 weeks phela ukulala malunde ndoda la estradini into easy dala silala buma kuyolala umile ulala umile lokuncikile kanje ndoda ngesihlahla makasolelo papa masekuseni hawu ngirukile ngi alright yazi ndoda le uyama-drugs anjumbuka ama-drugs anokukuvusa ntatha ngabo ma-2 ayakuvusa uyabona ushawa isithongwana makakutshela ukuthi vuka uyotshontsha ekuseni ananto okubhema yakutshela kanjalo ukuthi vuka uyotshontsha ekuseni ananto okubhema and mangananto okubhema uyazi uzophaziseka ntanga yabona right ayishap la ngiyabuyela la last ndoda sibanjwe fourth attempt utakhona ndoda before siso ama-police station ndoda sibanjwe le out yala uthi le ndoda yahlanya le out no hayi ndoda ngike nga-experience lesini le ngihlala ngiyicoca le yangiyimesi ndoda sho ukuthi le out le yangifuna kuyawabona bakushashaya bathi hayi le out le ndoda ngifuna ukuringa nawe ngilanda izinto simple ngiye kule out ntanga le out iziboleke mina awuthenye ngaka ndoda last ngiyibonile yila esquare ngayibheka ngeside mirror ngathi le close le kangikhamandela sibala ukuthi la uthi le ndoda mayicala ngibamba ngiyabona abantu bangishaya from square ukuza kanje Chilla Street solanda izinto sakhuphuka ukuthi sibale akhamandela uthi le yangitshela ukuthi endoda wena ngicela utshontshe keneleke for stand la ngitshontshe khona kuda elile nge-estate agcwele amahonje ndoda abantu ababaya ngiyabona udama kuyabona umuntu akubambe kanje uze ukuthi la ndoda la ngibambe umuntu la ngibambanga intwana encane bambe kanje le yakhe yawuthi le yangitshela ukuthi awubona ndoda namhlanje wena ntwana yami ngizokubulala ngizoceda ngawe abantu abalahlekelwe la ngiyothatha zonke izono zabantu abake baspina shukuthi ngizana le yahleba shukuthi isithema sindlula la ephola sengiyibona la ebafumani kuyoza commotion abantu enoise ukuthi enhle glanya khona manje la ndoda ngazi enhle ngibona ngathi enhle kubuyidlozi or something lawuthi le ngibambe ngakhona ngayenza kanje lawuthi yawela phansi ngawela phansi
ithe bangiqala ngibaleka la uthi yakhipha isibhamu yathi boma 3 shot engawa sibala khasa la phansi indoda trespass 411 seyifikile kithi ukuthi indoda umntana yinto ebhaya yitraffic lo muntu akashaya phezulu ushaya direct ushaya mina lo muntu lo serious akadlali wona usitshela ukuthi kuyadlalwa la ifilimi lento 13-in-1 imovie yabona lo ndoda yazidayida khona ngalala ba ngalala freeway freeway isili kanje ngathi ngiyaphaphuma ngabona sokuyi traffic ekujeni bengasaplome ejardini makalayela ngaya yazi indoda ukubonisa ukuthi lo muntu labantu laba bakufuna abasirious mangingena endini bathi yo labantu laba bakufuna manje hayi ndoda hayi manje hayi yeah shit manje ndoda usazozwa kuzokusiza ukuthi indoda wena uvele usibophisa mfana usafe mose police station la matayini bathi mfana uthi ufuna ukuya la kuntanga ndoda uyozibophisa la ngabona la ndoda izabuya la ngazele police station ngazisa babatshela ukuthi ngishaya breaking kanjalo bangibhuka kanjalo bangibamba ngakhuphuka ngoba isakhe yakhona bengena complain leyo uthi leya bengalandeleli ithole nyana lezinto nyana zakhe nyana ngaploma boma 3 weeks into encane yabona mara ngithi esansithi noma ungangena 2 hours uzozwa ngeke ngaya lapha besenza something for yes kuno amara lapha manje nomoya wakhona mina ngizathi umoya kaSathana la endoda lapha indoda lapha manje indawo la yabona that's why mobuya la benokutshela ukuthi kumele ugeze yeah kumele wenze ezinye izinto yabona yeah 4th attempt sharp mnandi 5th 6th attempt ila petty crime ama shoplifting yaza ama petty crime lawa manqane intshontshe la kule phela amabhemi nyapho ntshontshe hayi kunyapho shay serious crime boma heist inhla ithinga ukuthi drug wala elokushini akekho udrug ushay serious crime yeah ushay crime ezokubeka ukuthi ubheme shayela icrime nyotsha nokubona amajita shama raboli into ukuthi ubheme kumele ubheme ma petty crime ya sharp minyaka yahamba yabona during the course of lezo zinto dewe ngingena ngakhona ejele bese ngidewe ngingena ngakhona erehab ayikho irehab engingayaza la eJozi engakama rehab eJozi ama rehab aseJozi ama government rehab la eJozi ay 3 ngiyekwa yi2 ayikho rehab nafanda ngakutshela ukuthi rehab eSeranfantini badlani eSun City badlani erehab yaseBhaka badlani eKhosimampuku Vandag badlani ile way bese ngiadopte lifestyle like izinto ngakhona that the way bese ngisinikele ngakhona izintweni yabo khoso right sharp iba yabo at the end of the day yabona maloku ubhema ama-drugs azokukhenya iqinile azokukhenya wena umnikazi wezinto and manje impilo seyimoshekile yakho yabona ngapha ndoda ugcilazekile awusathembeki into ebhaya kayiso moqala ukuthi yacorrespondisa izinto yabona ukuthi esami maka yindoda ngiwaste isikhathi alright sharp 2018 19 apply le rehab isikhathi samaluthini yo hayi luthi yabona luthi ngifila ngathi uJesu uze la ekasi ngathi beka yiye ekasi indoda ngathi beka nathi yabona phela mina ngibhema ama-drugs ngifuna ukutshontsha ngibhayise angifana laba bengaluthi baphusha ama-fridge ngithatha amagedlela ayithuma ngibhayise ngigijime
kube ngiye ngithathe impuphu ubhayise yabona. 3 days after lapho ngaya rehab. Okay. Rehab dazigcina sengiyazisa yabo. Yeah. Amayazi intanga ngekuphile kanje yabona. At the end of the day nakhona ugcina sodelelwa yibhali. Ney'ntwana ey'ncane. Ney'ntwana ey'ncane. Phela kunomunye umntwana ngimtshela mfethu usushaya ngitshele ngalo ubhema inyawo phela lo. Ngazongitshela ngodrag mina. Ya ubhema ama-drugs loyo. Cina nami sinyasithathe ngasicorrespondise ukuthi amanye yazi intanga ubuye nawe uphile nabantu uphile ukufana nabantu enhle kwenza izinto. Ngivaye ngela rehab yaseBhara. Lo melani 2 months yabona. Ngabe sengizwile